आवन है तेरा तजल्ला दिखावन है मेरा पचावन है तेरा तोहफा देवन है मेरा लिजावन है तेरा ये खलकत मेरी उम्मत तेरी जन्नत मेरी उम्मत तेरी जन्नती तेरी ते उम्मती तेरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। साहबजादा पीर सैयद इश्तियाक मशा साहब बुखारी। हुजूर दी आमद रब दा मोमना दे उत्ते बहुत बड़ा एहसान है, बेशक बेशक। बहुत बड़ा एहसान है कि आमन मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। आमन मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। सरवर इहो बरतर इहो अकबर इना दा शान है। आमन मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। आमन मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। सरवर इहो बरतर इहो अकबर इना दा शान है। आमन मोहम्मद पाक दा रब दा बड़ा एहसान है। दा शहर मक्का तुल मुकरमा। सुभान अल्लाह, ज्यादा टाइम नहीं गिरना, इवे बस 10-15 मिनट तवज्जो फरमा, काफी लेट हो चुकी है। बस एक बात, एक हदीस पाक बस तवज्जो फरमा। हुजूर दा शहर मक्का तुल मुकरमा, आखो मक्का भी सोना ते मदीना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह के मक्का मदीना दिखा। सुभान अल्लाह। अच्छा गौर कराए इनदे पैसे शैसे दे बंदोबस्त आपे थी वे बेशक मंजूरी उडाऊ थी दी। सुभान अल्लाह। साडे कोल एक जिम्मेदार हा 100 मुरब्बियां दा मालिक आ। मैं स्टेज मोहम्मदी ते बैठा, गाल गलत नहीं है। 100 मुरब्बे दा मालिक आ, ए लंदन वेंदा रही है पर उड़े नहीं वाज सके। अल्लाह, मैं जिम्मेवारी नाल आख रहा तवज्जो फरम, लंदन वेंदा रहे पर साईं दी हाजरी उन नसीब नहीं थई, उडू मंजूरी जू कहना। बेशक ते अल्हम्दुलिल्लाह वांज के दिठा जड़ा इथे रेड़ी दिक्की वदाई ओही पहुंचा कर। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मिलाद मुस्तफा। मंजूरी उडाऊ थींदी है। बेशक बेशक। उडाऊ जिस वेले मंजूरी थी वंजे ते पैसे दा बंदोबस्त साईं आ फरमा। सुभान आपको मक्का भी सोना ते मदीना भी सोना। सुभान अल्लाह। मक्का तुल मुकरमा हुजूर दा शहर है। एक बीबी है बकरियां चरावन वाली, तवज्जो फरमा। शाम नु जै वेले वापस जो आइए शहर मक्का तुल मुकरमा, इमें शहर वीरान नजर आए। लोगों को पूछना कि तसी लोगो आज शहर वीरान क्यों नजर आ रहे है, शहर साइंस है क्यों कर रहे है। लोगों दसा भी तक पता कोई नहीं, साईं हिजरत फरमा। सुभान सरकार मक्का पाक छोड़ के मदीना पाक तुर गए, आप तू हिजरत फरमा गए। वो बीबी ने जावले गाल सुनिए धार निकल गई है, चीख निकल गई है, रोंदी रोंदी घर गई है। अपने माँ बाप भैणी भेरा कबीले नु कट्ठा कीते सी, आदिए अज ताई मैं अपना ईमान लुकाई वदिया। मैं तो लजपाल नबी दा कलमा पढ़ चुकियां, मुसलमान हो चुकियां, लेकिन साईं हिजरत फरमा गए। मैं इथा नहीं रवना, मैं तो मुसलमान हो चुकी।
سبحان اللہ اللہ دے پیارے محبوب نے کلمہ پڑھائے، توجہ لسی کلمہ کہیں پڑھائے؟ اللہ دے پیارے محبوب نے سبحان اللہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح تڑپ پئیے حق بن دے آکو روئیے چاہے ودے آپ دا ذکر ہو بھئی سبحان اللہ واہ 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 ہے ذرا غور کر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندن ایک مرد دیتی کن سو ہے ایک مرد دیتی کن سو ہے ایک اوہے 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 ایک اوہے 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 ایک مرد دیتی کن سو جو اللہ ہے کہ بولو نا سبحان صحیح اللہ سبحان اللہ سائیں دسیا سرکار دسیا ایک مرد دیتی کن سو ہے ایک اوہے 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 ایک اوہے 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 عشق دی منزل دور تو دور عشق دی منزل دور تو دور متا سمجھے کو ہے ایک اوہے 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 ایک مرد دیتی کن سوئے ایک مرد دیتی کن سوئے ایک اوہے 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 ایک اوہے اوہے آدھی اوہے سائیں کلمہ پڑھائے میں تا مسلمان ہو چکیاں سبحان لیکن غور کرو بی بی دا سارا خاندان موجود ہے اما بابا موجود ہیں توجہ فرما لیکن وہ آدھی ہے میں تا ہوں پاسے ونجنے جدے گئے کالی کملی والے سبحان اللہ آپا دے پتر خیر ہیا تو بیوہ ہے تیرا ایک بچہ ہے چھوٹا لیکن تو کیڑے پاسے جا سے وہ آدھی ہے میں نو کہیں دی لوڑ کہیں نہیں میں نو اپنے اما بابے دی لوڑ کہیں نہیں بھینی بھیراما دی لوڑ کہیں نہیں رشتہ داران دی قبیلے دی علاقے دی شہر دی وسیب دی میں نو سائیں جو مل گئے میں نو کہیں دی لو سبحان اللہ آکو ہی شہدہ نا ایمان ہے جے کیتے سب کچھ سائیں تو قربان آکو ہی سچی شہدہ نا ایمان ہے آدھے میں نو کہیں دی لوڑ کہیں نہیں جو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل کے حضور دا ذکر چکو سبحان اللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا میں نو کہیں دی لوڑ کہنی میں تا ہوں پاسے ویسا جے ویس پاسے گئے کالی کملی والے سبحان اللہ واہ 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 میرے پیارے محبوب دے غلام ہو توجہ فرما سو غور کر سو توجہ میرے الپاس سبحان اللہ سبحان اللہ واہ غور کر سو میں عرض کردہ پیہا وہ بی بی ٹور پئیے بی بی چل پئیے مدینہ پاک آلے پاسے بس یہ بات مکمل کرے نہیں توجہ نہ سے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ بس یہ بات مکمل توجہ میرے الپاس بی بی ٹور دی جس میں مدینہ پاک پہنچیے حضور تشریف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے غلام آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر نے سرکار مزمل علی چادر بچھائیے اور بی بی دا استقبال کیتا ہے اجکل سبحان سبحان اللہ کول ملائے
لیکن استقبال کی کول بلائے توجہ فرماؤ غور کر سو گفتگو کر درن عرض کر دیے سونا سب کچھ چھوڑ آئیاں تے کالی کملی والے تو سب کچھ گھول سبحان اللہ لیکن غور کر سو مدینہ پاک رہیے کچھ نہیں گزرن اس جناب بی بی دا ہکو پتر جڑا نال ہائی وہ پتر فوت تھی گئی پتر جس ویلے فوت ہے بی بی جناب گئیو یا ایک کام دکھاتا جس ویلے واپس جو آئیے حضور ارشاد فرمانا بی بی پتر تیرا فوت ہو گئے ایویں کر اجازت دے میں غسل دا انتظام کراں کفن دا جنازے دا انتظام لیکن وہ بی بی رو پئی عرض کر دیے سونیا کالی کملی والیا میں اجازت نہیں دے دی اللہ سبحان اللہ حضور ارشاد فرمایا کیوں کملی تھی گئی ہے اللہ دا حکم ہے پتر ٹر گیا ہے غسل دا انتظام ایک کفن جنازے دا انتظام کرنا پوسی لیکن عرض کر دیے سونیا کالی کملی والا میں اجازت نہیں دے دی اے شریک کیا اکسن رشتہ دار کیا اکسن اپنا مذہب جناب چھوڑ گئی ہے اے بے پاس جو ٹر کے جو گئی ہے پتر بھی مار گئے شریک گالی کرے سل سونا کیا جواب دے سا رشتہ دار چھوڑائیاں اما بابا چھوڑائیاں وطن چھوڑائیاں علاقہ چھوڑائیاں لیکن او اکسن سارا کچھ جو چھوڑ کے گئی ہے ان راج گئی ہے پتر بھی مروا کریے پتر بھی مار گیا ہے لیکن عرض کر دیے سونا میں اجازت نہیں دے دی عرض کر دیے سونا اگر لتھا ہویا سورج واپس والا سکتے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سونیا اگر لتھا ہویا سورج واپس والا سکتا ہے چاندو ٹوٹے کر کے دوبارہ جوڑ سکتا ہے تو میرا پتر بھی زندہ کرا سکتا سبحان اللہ میں اجازت نہیں دے دی عرض کر دیے سونا اپنے ہاتھ دے وچوں پانی دا چشمہ جاری کر سکتے ہو اور حضرت جابر دے پتر زندہ کرا سکتے ہو تو میرا پتر بھی زندہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ آپ نے دعا تے ہاتھ چاہے واہ واہ سبحان اللہ مکتی بھی توجہ سبحان اللہ ہاتھ سبحان اللہ چاہے دعا تے پر غور کرائے ہاتھ ہیں کیڑے ہاتھ واہ واہ جن ہاتھاں نو رب اپنا ہاتھ آکھے سبحان اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما شک توجہ سبحان اللہ حضور دعا تے ہاتھ چاہیں لیکن سرکار دعا جو منگیے مولا نے آکو دا پتر زندہ کر چھوڑے سبحان اللہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا